ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯔꯥꯗꯤ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯋꯥꯀꯟ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 8ꯗꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯣꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟꯗ ꯑꯩ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯖꯦꯟꯇꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ 6 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯅꯔꯤ꯫ ꯂꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ 38ꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ JACꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯟꯅꯔꯤ꯫ We want peace, stop violence, we want separate administration, a lane of blood haina thaba play cardsing wakat mifamsingda sizinaba thengnakhi. Impact News ki teamna maina chakiba government ki office sing changduna yenglubada makhatana amatta lawba yadaba mawongda leihori hairi. Khongjangloy singa wari shanarubada Manipur Assembly na pass tawkiba bill ahumak khudakta handokadabani natrabadi center the Prime Minister amadi President ga unaduna taksingani haina fongdoraki. Amoromda ngasi ayuk United Naga Council ki President na luchingba team ama Churchanpur da laktuna laikhidraba Khongjangloy Nipan ki mafamda awawa fongdoklangki amadi imung manunggi miyoi singda sel gi matengsu piramki. If a man represents a tribe or an area, magi wadu tawhan siya. Hill area committee consult de haina lawzai mathakta hill area committee adusu consult oramasu before the bill is being passed. It is not passed. It is under proposal okay by the Manipur government, and even the governor is okay pire hai adu koi yam sawi SCS ne kayamarum atuba sing draft oraga Prime Minister President nasu memorandum si thabani please withdraw the bill before it becomes an act going to pass over mamangda masi bill samuktang hanna withdraw to thokbiraga hill people mayamga of Manipur da tanaraga amuka masi proposal same si August amagi thodoki matungda Churchanpur district ki oina hojin normal si lagtri nakalamoromda thodo asiga mari lenana semkiba JAC gi mi makhada ngasi Churchanpur gi mafam kya da paktakna wakat mifam phangkre wakat mifam singa sina maruina demand toribadi Manipur sarkar na Manipur Legislative Assembly da pass tokaba bill singa du athum matamda revoke to bill asi maruina Manipur gi chingi district sing da tariba chingmi singi haksing matli haibasini karigumba state government na bill sing asi athum matamda revoke tawdabadi suspend tawdaba tarabadi Churchanpur yauna chingi district sing da yamna chawwa akanba mawongi irang ma lakpa yana leiri camera person Biswajit Amar Pongloina Pawdamjariba Bhakta Tombam Impact News Churchanpur Churchanpur gi irangi thogdoka mari leinana semkhiba JAC na ngasi leikidraba singi imung manunga punna Churchanpur town gi Kuki Khanglai Lompi complex ta mifam ama pangthoktuna warep mari laukre warep sing adudi ahanbada Manipur gi tribal singi oiba tonganba political autonomy ama thamnaba taksinba anishubada leikidraba singbu tribal martyrs haina laukthokpaga loinana government dagi ex gratia lawdaba madugi mahutta tribal miyam na sel gi mateng pangba ahum subada chief minister da pishin kiba memorandum ngasimak handokpa amadi mari subada tribal autonomy gi damakta handaki ihauda thawai thakiba singna thamlamba pandam adu phangdriba fawba miyam gi ihauda tribal khudingmakna saruk yaba haiba asida yanaki Churchanpur gi thogdokta miyoi nipan leikidaba sida CPIM na yamna kanna yaningdaba phongdokli masigi mathakta hauzik oiriba Manipur gi fibam asida leibak miyamna pukning fathana leibiu haina su appeal tawrakli MP Papu Yadav na Manipuri macha singbu trendagi chingtharaga phugadabani haina yamna kanglup naiba mongda wangang khiba adu Manipuri miyambu singnabani mahaki mathakta Manipur amadi India government na ain gi oiba thabak lokhatkadabani haina cherol amada takselali
Tha ani hena Imphal manungda leiriba government amasung private ki school college sing hangludraba matung ngasidagi hangduna school college kanaba hokre school college sing asi July thagi tang nipan da changsin kiba inner line permit system gi khongjangda Anand Singh Higher Secondary Academy gi mahiroi sapam Robin Hood leikidabadagi hangba ngamdana lerakibani Manipur Legislative Assembly na yelhomi kanaba bill ahum pass tawkiba amasung leikidraba mahiroi Robin Hood ki aroiba mathau mangam pangthokibadagi school college sing ngasidagi mahausagung class chathaba hokibani ngase ayuk anganbadagi hauna pikliba angang sing school kanabagi damak tongan ba makhoi na tongba van sing ngaina ki loinana mama mapa sing na su school da tinaraki awangwa thaki mahitampam singda mahitamliba mahiroi sing haibadi high school higher secondary school amasung college singi mahiroi sing su mahausagum mahitamba kanaraki ngasidagi school college hangnarabasu leikidraba mahiroi sapam Robin Hood na tamlamba nomaibungda leiba Anand Singh Higher Secondary Academy di school hanglabasu school di class di tawkide school asigi oza singdi lakhi adubu school asida tamliba mahiroi ama anidagi hena laktabana class tawba ngamkhidabani mapung oina ngasidagi school college hangkiba sida mahiroi singi maithongda nungaiba mami taki yam nungaiba phawe nangai tawda mayam da tawbasida adum kha adum nungaiba phawe Sumaina akoina kado manghiba matamse akoina kan hotnaraga makeup tawnawa dala Robin Hood na pamjaramba ILPC chana handuna stage da stability ma purakna bai prayer tawzan ngahangedi tawbam jabam khangdadana hakjangje Myanmar tadana leba leibakidama kathokpani amaramdadi magi thonalingjingidamata kharadi yam harawe adubu satra maraktagi mahiroi maraktagi sumaina tawgibasidi sarkargi thawongda sumai tawgibasidi amuk sunungaite mana kaigumba ngantana leigidaba oitarasu akhoi karigumba khara tawbirambaje sigidi yam nungaiwe tamkoina like tamba phangudраga skun karakpasida wakhansida nungaiba akoida kitang matha sabaibu syllabus ki kitang singnabadi leiba waibanga modra oidraina leitaba yam nungaite akhoi imanaba sing tinaraga smain leitabase pun yam nungaite phawe adu thani maya school karaga karakpasida kharadi akhoi leitama phangani hawe harapodi dum koi hojik akhoi school se hangbasida akhoi mayam punamang nungaibadi phawre adubo akhoi gi icha school sida tambiramba Robin Hood na laikhidabasida mabu ningsangdabadi ngamdabanina oja singna school de hek lakpaga angang dubu hek ningsangakpa matamda madugi nungaitaba punamaksi oja singsi phawi Private schools in inner line permit system ki khongjang manungda lairik tamba fanghongdaba July amadi August thagi school amadi van gi fee sing loba yaroi amadi haina all Mantripukri inner line permit system demand committee na phongdorakli United Naga Council UNC ki pung nifunipan gi ban manungda sakhangdaba singna tata truck ama mai thakre thodok thokfamdagi fangba pawda truck adu sakhangdaba singna ngarang numidang pung 3:30 rom taba matamda mai thakibani hairi truck adu yum sabada sejanaba yot puduna lakpani mai thariba mafam adu Kangpokpi police station nagi Imphal rom da kilometer 5 rom chatlaga leiba Kaithel manbi lamkhaidani truck adu gi thau tanki da nongmai gumbana kapsinbagi makhul sing leiramki mai thakraba tata truck adu gi registration number na NL05D8917 United Naga Council na kaukiba pung nifunipan gi ban na maram oiduna Imphal Dimapur lambi da makhal amatagi gari sing chena khidre lambi gi mafam khara da ban sawgatpa sing na tholaktuna achat awok sing thinki Sadar Hills ki Gamgi 5 mapada Thado Youth Association KSO Sadar Hills Thado Student Association Sadar Hills amadi Modbung Area Women's Union gi mihut kayana lambi thingbagi khongjang changsin khi amadi tongan ba warek kaya su lauki Lup sing asina chingi lam singi tonganba sasan thamba tribal MLA amadi MP sing fam thadokpa government amadi maitai lup sing na bill ahum asi handoktriba fawba wari shanadaba yauri We oppose this bill because we feel that it's an anti-tribal and it really hurts our sentiment. The Manipur land reforms is a bill against the tribals because of the fact that the tribals had been living in this land since time immemorial, and this the clause 2B which define Manipur peoples does not include the tribal people here. The government policy, which the government policy is implemented here among the 3 bills that we are opposing. If you say that to elaborate that one again, we want to elaborate because our Thado or let's say Kuki have been we are being living here in time immemorial. We want to ask the government why this have been included and why we have been called foreigners in our own lands.
हंदक मणिपुर इकुई कुइद्रिंगैदा पाक्तकना चिंग निखाइखिबा अमदी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर अमगी मतुंग इना मणिपुर की चिंगदगी लैंगोय अंगांगबा चिंगथोकपा थिंखिबगा लोइनना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अमदी अतोप एनजीओ सिंगना पुन्ना सेमखिबा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कमिटी मणिपुर की कांगबू अमनंगसी खुमलंपाक मनाक्ता लैबा लैंगोय अंगांगबा पुबा ट्रक कुल्लोम फाखरे ngasi रेट अदु सदर हिल्स रेंज की रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर इलांगबम होम सिंगी लिचिंग मखादा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 मणिपुर फॉरेस्ट रूल 1971 अमदी अतोप मरी लेनाबा एक्ट सिंगी मखादा चथखिबनी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर इलांगबम होम सिंग ना इंपैक्ट न्यूज दा फोंदोरपगी मतुंग इना अहानबा वार्निंग ओइना लौफम थोकपा फाइन खरा थिहलगा ट्रक सिंग अदु अमुक थादोखिनी करिगुंबा तुंगदसु असिगुंबा आइन यादब थबक सिंग असि चथरकपा तारगदी मतिक चाब चैराक पीनबा होनगनी हाइना इरांगबम होम सिंगना मखा तारदुना फोंदोरखी दुस्तम गरि तखाइरगा हारेबा लुंगलेंगोय सिंग असि तुरेनम चामने मसिना चिंगदुदा कोइगी मांगहनबदा नतना तुरेन जुलिसु पुरा मोसनदना तुरेन अमत सिनबा याद्रे nga चाक सल्लो अमत सिनबा याद्रे मसिदगी अखोय डिपार्टमेंटना मसि तौदबा यादे हाइदना अखोय थुंग अथिंगबसे अखोय थिंगदना लाकबनी अदो अखोयना मसि सबे तौ मतमदा स्पेशली अखोय स्टेट फॉरेस्ट डिवीजन मखादा कोइ लेजरिबा रेंज मरीसिना मफम मफम खुदिंग चत्तना कोइ याम कन्ना थिंगनबजु होनजरी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा चथरिबा हुरान चिंथी सिंगबु एमयू गे अथॉरिटी ना मियाम खंगना सेंगदोकनबा थाखिबा मतम लोइरबा फावबदा सेंगदोरक्तबगी मायोक्ता कंगलैपा कम्युनिस्ट पार्टी पोइरै मैतैन हयेंग अयुक पुंग 5 दगी नुंगथेलगी पुंग 5 फावबा पुंग 32 गी मणिपुर पुंबदा जनरल स्ट्राइक कौख्रे लुप असिना थादोरप चेरोल अमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी मनुंगदा हानदगी थमलखिबा कर्फ्यू मनुंगदा एमयू दा चंगबीदनबा अमदी स्ट्राइक मनुंगदा थोलकपा अफाफतगी दाइटा मसा मसाना पुजगदबनी हाइबगा लोइनना एमयू गी वाइस चांसलर मोरल ग्राउंड फम थादोकदबनी हाइना पाउजेलकली तबुतबु स्ट्राइक असिदा अना एक ई पाउ मई इशिंगा मरी लेनबा सिंगदी कोनसिलोय हाइरी बाबुपुरागी मायोक नबदा लेबा न्यू सेक्रेटरीट बराक थोंग अथुबा मतमदा लोइसिनबा खना नैनबा अदुदा मणिपुर गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी बीआरओ की ऑफिशियल सिंग अमसुंग अतोप ऑफिशियल कया याउखी हाइरी इंपैक्ट न्यूज न फंगबा पाउदा बराक थोंग असिगी विल गार्ड अथुबा मतमदा हापचिलगनी लोइनना थोंग असिगी योट की प्लेट सिंग असि थामगी मनुंगदा उबाकना सेंदुना गारी अमदा टोन कुनमरी हेन्ना पुबा यानबा होनरगनी हाइरी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा फर्स्ट सेमेस्टर MSc माइक्रोबायोलॉजी दा मिंग चननबगी दमक हयेंग सेप्टेम्बर तांग 5 दा पांगथोकनी हाइना तोरंबा एंट्रांस टेस्ट अदु लाकलिबा सेप्टेम्बर की तांग 13 गी अयुक पुंग 13 दा सोशल साइंस ब्लॉक 2 दा ओइना पांगथोकलगनी अदुगा मणिपुर डिपार्टमेंट की MA फर्स्ट सेमेस्टर की एंट्रांस टेस्ट लाकलिबा सेप्टेम्बर की तांग 13 गी अयुक पुंग 13 दा मणिपुरी डिपार्टमेंट दा पांगथोकलगनी सेप्टेम्बर 3 तगी 10 फाउबदा एडमिट कार्ड लौरबा यागनी हाइना डिपार्टमेंट अनि एसिगी चेरोल अमना खंगलकली अमरोमदा चाही एसिगी जून थादा पांगथोकिबा LLB फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की फॉल्सु लाउथोकले हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट कंट्रोलर और एग्जामिनेशंस की चेरोल अमना खंगलकली नाकलमरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ना अथुबा मतमदा डिपार्टमेंट कयागी एंट्रांस टेस्ट तौनबा मतम लेप्सिलकलिबा असि मुसुना याबा ngamloi हाइरी लेबा की इरांग लोइद्रिंगै चेरक असिदा एंट्रांस टेस्ट की मतम लाकपा असिना महिरोय कया सरुक याबा ngamdabagi फिबमदा लाकनी करिगुंबा मुसुगी वाफम असि ताबीदबा थोकलबदी मुसुना एंट्रांस टेस्ट अदु बॉयकॉट तौगनी हाइरी अमरोमदा लेबा की इरांग न मरम ओइरगा नहान मखै MU दा क्लास बॉयकॉट तौदुना लाकपदु खुदकता हंदोकले हाइरी कक्चिंग आमसु ब्रांच अमदी कक्चिंग की मैरा पाइबी अमदी अहल लमन सिंह नंगसी खुराई लाइरिक एमबम लेकाइदा लेबा लेखिद्रबा सापम रॉबिन हुड की युमदा लाक्तुना इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक याखिबगा लोइनना सेल की टेंगबांग पीख्रे इमुंगी अवाबदा सरुक याबा लाखिबा मियामना रॉबिन हुड की मफमदा इकाई खुमनबा उटपा ओइना मिनिट अमा तुमिना लेप्तुना लेखि लोइनना JC अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग ऑफ रॉबिन हुड अमदी JCLPS मेडिकल हेल्पलाइन दसु कक्चिंग एमसु ब्रांच अमदी मैरा पाइबी सिंहना सेल की टेंगबांग पीखि गवर्नमेंट का यानब पुरक्पदगी रॉबिन हुड की मथौ मंगम पांगथोखरबसु मरा लेब पुलिस हौजिक फाउब चैराक पीदबा सि द JC की वाइस चेयरमैन रघुवीर सलामना नुंगाइतबा फोंदोरखि मणिपुर इन लाइन परमिट सिस्टम चना हाइब खोंजंग हौखिब ऑगस्ट की तांग 19 की थौबाल वांगमताबा देवी मांतपता सिद्री फाउब चरा हेनबगी खोंजंग चंगसिनखिब महिरोई सिंह देसाम थौबाल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की थौमी 33 पु ngasi थौबाल कैथेल द मियामना हराउ तयामना ओखरे
Manipur ina line permit system chana halu haibagi khongjang ga mari leina haukiba August ki tang taraga mapandagi Chingmairong da charai henbagi khongjang changsen kiba mioi nipan ngasi Chingmairong gi miyam na okpagi thoram ama pangthokre Chingmairong maning lekai da pangthokiba thoram adu maru aina Chingmairong apunbagi secretary Santi Kumar na sinduna pangthokpani thoram adu da UCM gi vice president Sunil Karamsu saruk yakhi ningsingba yabadi Chingmairong maikai gi oina ina line permit system chana halu haiduna mahiroi mari yauna punna mioi nipan na charai henduna khongjang changsen kibani Inner line permit system ki bill pass tau haiduna Kaishampat laiba Desam gi head office mamangda Sidri Fauba charai henbagi khongjangda saruk yaduna jail da lairuba longjam Robin Meitaibo opagi thorama mangasi Wangoi Thaudam Laikai gi Women's Empowerment Organization na Wangoi Bazar Community Hall da pangthokre thoramadu da Wangoi gi miyam amadi Kabui Ichil Inaw Singh na punna saruk yaduna longjam Robin bu taram na okhi amadi pass tau khraba bill sing ekta ontho haiduna kholau kyasu lauki Indian Army ki ahangba fam singidama October ki tang taraga mangadagi kunmari fauba Tamulpur College Tamulpur Assam gi nakanda laiba stadium da recruitment rally ama chathagadori North East apunbagi oina soldier clerk storekeeper technical inventory management amasung soldier technical category sing lawgadori Nagaland amasung Manipur gi candidate sing da October ki tang kunma thoi ayuki pung manga taba matamda report tawrana ba khanglakli Clerk Technical amasung Nursing Assistant ki damak Englishing machamapal gamar futaraga ni thogi October ki tang taraga manga dagina Englishing machamapal gamar futaraga ni pan ki April ki tang taraga manga gi manungda pokpa miyoi singna application thazin ba yagani akupa marol www.joinindianarmy.nic.in dagi khangba yagani natraga telephone number na 0386224885 ta phone tawduna khangba ngai yagani hairi World Health Organization ki makhada laiba State Surveillance Office na sinduna pentavalent and inactivated poliovirus vaccine haiba hidak makhal ama laina manga ngakthokpa ngamba vaccine kapagi matangda trainer sing da bhap tahanbagi district level workshop amangasi DC Thawal gi complex laiba election working hall da pangthokre training asida district asigi manungda laiba medical center singi doctor staff nurse na chingba kayana saruyakhi Hayang Oza Singh numit ki mangoina na Prime Minister Narendra Modi na ngasi New Delhi da mahiroi singa haktengna na wari sanakre wari sanabagi program asi India gi manungda leiba government amadi private school lak taraganipan gi mathakta sandokhi Manipur bu represent tawduna Jawaharlal Navodaya Vidyalaya Senapati to class 8 tamlibi Nem Dai Ching Sally Kipgen na karamna leibak amagi luchingba oigani haiba wahang hangki ningsingba yai mamang chahi gi Oza Singh numitasu Prime Minister na television radio internet amadi video conferencing technology gi mateng sezinaduna leibak asigi tongan ba mafam gi mahiroi singa wari sanakibasu laikhrabani maduda Manipur na ahan ba wahang hangkibani Hayang September ki tang mga Oza Singh numit amadi Krishna Janmashtami gi kumhai na lakpada Manipur gi Governor Dr. Shahid Ahmad na Manipur gi miyam da yaifa pausel pirakli Public Distribution System gi Polam Singh Thaknaba Ishing Amadi Lambi Thongi Semgat Sagatpagi Matangda Thangmaiban Assembly Constituency gi Mia Mamangda Open Debate Ama Tausi Haina MPCC gi Secretary Su Oidiba Thangmaiban Assembly Constituency gi Hanagi Mireb Jotin Waikhom na Phongdokre Thangmaiban Assembly Constituency gi Damak Thadakhiba PDS gi Cheng Mafamarang Khangdana Manghan Khibagi Mayokta ngasi Thangmaiban Panthoibi Sanglenda Thangmaiban gi Miyamna Wakat Mifam Ama Pangthokhi Mifam aduda Saruk Yaraduna MPCC gi Secretary Jotin Waikhom na Haikibada Thangmaiban Assembly Constituency gi Oina Thadarapa PDS ki Cheng Hanagi MLA Joy Kishan amadi mahaka loinaba mioi kharaga manaraga mafamarang khangdana manghankre government na inquiry tawduna achumba puthoknaba hotnaringai marakta masagi maral kupsinnaba hotnabada leibak miyam da utchaiduna Congress Party da maral season bani hiramasigi matangda Congress Party ga karigumba makhal amatada mari leinade thangmaiban prajargi damak hanagi MLA na tawki hairiba thabak singi matangda mafam matam chaba ama Hektada open debate taunasi karigumba hanagi MLA na tawkiba hairiba sing aduda chumlamlabadi amukhanna mikhal thengna drabasu yai haina phongtokhi ngasi phangkiba mifam adugi mangoinana mifam ama pangthoktuna Thangmaiban Block Youth Congress Committee nauhaunana amuk mathau tawba hokre hairi June namdi July gi seng ke Thangmaiban prajana phangan bi haibani June and July cheng phangan basidaga Congress Party ke kari mai lene seng gi goda onde olai chingai khre chingthoga mahakna ma ki nominee Sri Khaidem Dilip ka manaraga seng ji prajada yenthokidre seng du prajada phangan bi on haibagi protest sida Congress Party ka mai lene MLA dai point mari da agenda mari da
ai debate tausen lauthok sakibani thangmebani lambin thongi maramda MLA phangi matamda isingi matangda amadi akoi public distribution system sigi maraksida any time hujisu engasi stand tawri aduga oidabada panga haijalaga thaimanda सेमदबदा डेवलप तौदबदा तौई हाइजन बे यारोय खबरदा हापचलगा कर मखलादा हापगा लान हापचलगा यारोय करिगो दिबेसिदा मान आइबु माइथिबो पिंगमबा मा अनकतेसा कालजगिसनो ई दिसागी बोलेप्त्र हो याबा मखलगी मेमनी नाकलमरोमदा थांगमेबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जॉय किशन MLA ओइरकपदगी थांगमेबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगदा PDS की पोलम करंब मतमदा फंखिदब यावगे मियोय खरना थांगमेबनगी हानगी MLA जॉय किशन PDS चेंग हुरान नालादा नारोंदा योंथोखरे हाइना पाउथोकलिबा असि CFNPD की मकोक थोंगबो ऑफिसर अमगा लेबाक मियाम खंगना ओपन डिबेट तौसी मदुनतना अतोप मियोय अमना पंगहाय हाइरगा वाफंग नबदी पामदे हाइना थांगमेबन FPS सब एजेंट एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी सुंदरी लोइटोंगबमना हाइरकली ngasi थांगमेबनदा लेबा एक्स MLA जॉय किशन की युमदा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा महांगना हाइखिबदा थांगमेबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा PDS की पोलम फंगदे हाइबसी PDS कार्ड होल्डर सिंह अमदी एजेंट सिंहना साखिनी थांगमेबन की ओइना फंगफम थोकपा PDS की पोलम सिंह गवर्नमेंट सुना पिबिदबा मरमना मियामना वाना फंगबनी हाइनसु गवर्नमेंट पु मराल सिकी था खुदिंगी लेप्तना अदुम येंदना अदुम लाइएबा मसिदैदा अखोइना सिंग येंद्रे सिंग हुरान खरे खोटखरे हाइबा पासारमा याम कन्ना तौबिरकांदा अखोइ सिंग हुरान बो ओइना संदोकपिरिबसे मसि करी मरमगी कराइदगी कमाइना संदोकपिरा इबनो अक्सिनी केरोसिन सिना करमाइना कराइदा चखरे गवर्नमेंट कराइदा हुरालगा थमग्रे कराइदा मतलगा थमग्रगे बखोइ थांगमैबन केंद्रगी ओइना सिंग येंदे सिंग हुराले हाइरिबसे गवर्नमेंट अखोई ओपन डिबेट ओइना अखोई तौनिंगेबा मखोई करम लेवल दा अखोइना वारी सानजनिंगे हाइबा मतमदा ऑनरेबल सेम मिनिस्टर काप अमसुंग PD नत्रगा डायरेक्टर की लेवल दा अखोई वारी साबा पामेबा मुस्लिम ग्रोवर्स एसोसिएशन मणिपुर रामा फाउंडेशन काउ की मुस्लिम एक्सपर्ट अमदी ICR लंफेल पाट की मिहुत कांगबू अमा सेप्टेम्बर 3 नोमाई चिंग दा चतुना मुस्लिम हंटिंग अमदी रिसर्च तौबगी खोंगचत अमा पांगथोकनी हाइना मशरूम ग्रोवर्स एसोसिएशन मणिपुर थादरप चेरोल अमदा खंगलकली खोंगचत असिगी मरु ओइबा पांडमदी मणिपुर की महौसादगी फंगबा चेंगुम सिंग असि थिदोकपगा लोइनना मसिबु निंगथीजना योखत्तुना मणिपुर अमदी मपालमदा फंगहन्नबा होनबनी अमरोमदा रामा फाउंडेशन थादरप चेरोल अमदा मसाना मसाबु थबक पिजनबगी पांडमदा रामा फाउंडेशन सिंधुना चेंगुम थाबगी ट्रेनिंग अमा सेप्टेम्बर तांग 3 दगी पांगथोकपा हौखरे हाइरि मणिपुर स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर की मखादा नागमपल कंजाबी लेरक्ता हांगबक कंजाबी लेरक क्रीची सेंटर दा थांगमेबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की हाना MLA ओरंबा खुमुकचम जॉय किशन पोलम कया पीदुना मतेंग पांखरे एंड गवर्नमेंट की मखादा अपिकपा सेंथंग खरना चलाइरिबा सेंटर्स असिगी अवाट अपा सिंग यंगसिनबिनबा सेंटर असिबु चलाइरिबा अरिबम लक्ष्मीना गवर्नमेंट की पुनिंग चिंगसिलखी चही मंगा फावगी मनुंगदा लेबा अंगांग खुंफुरोम सेंटर अदुदा लेदुना मथौ चिनबा ममा मपा कयादगी मतेंग ओइरि थासिगी अनीदा अककनबा पाव अमगी मटुंग इन्ना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडोना कमेंग ऑटो पार्किंग एरिया दा फ्रिस्किंग अमदी चेकिंग चथाबदा PLA की मेंबर नि हाइबा मियोय अमा फारे हाइना पुलिस डिपार्टमेंट की PRO ना थादरप चेरोल अमना खंगलकली फारबा मियोय अदुदी कमेंग अवांग लैकाइदगी मैसनाम थोइबा सिंह अतोपमेंग लकी चही 35 अपोकपा M इबुंगो सिंह नि लमसांग पुलिस स्टेशन दा केस अमा थांगतखरे हाइरि खुयाथो पुखरी अचौबदा ngasi अयुक नुपा अमगी असिबा हकचांग ताउदुना लैरमले मियोय असी नुमित खरनिंगी ममांगदगी खुराई पुथिबा लैकाइदगी थीबा खंगदना लैरखिबा मोइरांग थेम इबोहलनी हाइरि नुपा असी चही 35 सूरे असी हकचांग अदु सिटी पुलिस ने लौखतुना रिम्स की मोकता थमख्रे सेरौदगी नुपी अमा चिंगननिंगाई ओइबा मोंगदा सीदुना लैरमले चिंगनबा नुपा अमा मियामना फुबदगी रिम्सदा लाइकनखरे नुपी हाटपदा चेन्नई हाइदुना मियामना फुबदगी रिम्सदा लाइकनरिबा मियोय अदुदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खोंगजोमदगिनी नुपी अदुगी असिबा मसा अदु ngasi अयु अंगनबदा सुकनु पुलिस स्टेशन की खा नोंगपोकलोमदा किलोमीटर 8 मुक चटलगा तिंखंग फाई लंबी की मणिपुर तुरेल तोरबान की मोंगसोंग मरक्ता थेंगरखिबने हाइरि इंपैक्ट न्यूज़ ना फंगबा पाउदा सीरिबा नुपी असिगा मियामना फुख्रबा नुपा असिगा हाना चेलुरगा लुहोंगबगी मतम लेपनादुना लैबनी हाइरि ngarang numit yungba pung 12 ताबा मतमदा रिम्सता मियामगी लाइकतनरिबा नुपा असिना नुपी असि कौथोखी हाइरि मसिगी मिशी असिगी मतंगदा सुकनु पुलिस स्टेशन केस अमा लखतखरे लोइनना मिशी असिगी मायक्ता JC अमसु सेमखरे हौजिक फावगी ओइनदी नुपी असि मखौरी लेंथलगा हालंबा ओइगनी हाइना चिंगनरी
Development in Justice and Sustainable Development Goals of Manipur haiba hiram asida nongmagi oiba khanani namagi mifam amangasi Nupilal Memorial Complex ta pangthokre mifam adu Mapithel Dam Affected Villagers Organization All Loktak Lake Areas Fishermen Union amadi Center for Research and Advocacy Manipur na punna sinduna pangthokpani maduda Manipur da chakpat thorang tawbagi mingda miyam gi akaiba amadi sokhanba thabak kaya chathariba asida pendaba amadi yaningdaba phongdoknaki Manipur government Lilonggi Anjuman bu Tauningbata Taunaba license Pitokrabra Haina Hangnarakli, Ngasi Pongmi Singa Unaba Amada Urab Mayai Laikai da Leiba Muhammad Basir Ahmad na Haikibada Mahaki Machanupi Nazir Ahmad Atopameng Firoz Nilakuthi Police Outpost da Constable Oina Tabak Tauribabu August ki tang traga humdoi office ki duty ni haidana thokraga Lilonggi Anjuman na Makhoigi Makutta Huranbagi Mari Lainana Laire Lupa Lak Ohum Puraga Nachat Laubai Lau Haina Pongdoraki Hari Basir Ahmad Amakha Taruduna Mahakna Mahakti Paisha Laizade Huranbagi Oirabadi Police da Sinabiu Haiki Lilong Police Station the report Taurabasu Hauzik Fawboy Action Amata Lokat Pide Haina Nungaitaba Pongdoraki Loinana Mari Lainaba Authority na Mahaki Machanupi Fangnaba Mateng Pangpiu Hari Lilong Police da report Amatauche report adu Lilong Osina Lobide Adagi aina court laga court ki warrant case draga sama Lilong Osigi mathikda thamje adu madi sengna mohina lobida lobira ba matungda huji excel ama follow khat pite sanstal asi mohina ain si pai bi bra sarkar gi mathakta mohina oi bra masi mi eng ama sanction bi Lilong Hojik Sanamagi Pauda, Tarasuba Manipur State League Football Tournament ki damang Nambol Mapan Athletic and Cultural Organization Nako Kaisamthonggi Sanaroi Singh Sem Saba Loikre League Tournament asida saruk yagadaba team asigi Sanaroi Singh da ngasi ayu uniform khusinakre ngasigi Thauramadu Football Club asigi Vice President TH Ibobi amasung Secretary L Nabachandra Galoinana Club asigi hauzik thau puriba miyoi kayana Sanaroi Singh da makoi uniform sing adu khusinaki Football Club asigi manager na Y Ranjit amadi AFCC license holder and Rajesh na coach ki thogdang lobaga loinana Milan Loitong Bamna team asibu luchingadori Under 15 boys state level JN hockey tournament ngasidagi haukre ngasi sanakiba under 15 boys ki ahanba match ta Young Pioneer English School Imphal East Khurai gi TH Kingshan L Dipu amadi W Niraj Kumar na Panjil ani chansinduna Dr S Radhakrishnan Foundation School Churachandpur bu Panjil taruk ani da maithiba pikhibani anishuba match tana Saiton Government High School Bisnupur na Career Residential Academy Thaubalu Panjil Manga Sinoda Maithiba Piba Ngakre Saiton Government High School Bisnupur gi Panjil Singh aduna N Duttana Panjil Mari amadi N Rojit na Panjil ama chankhibani Directorate of Youth Affairs and Sports na Sinduna Hockey Stadium Kumalampak ta pangthokleba tournament is the under 15 boys team tarukna saruk yari hayeng Young Pioneer English School Imphal East Khurai amadi Nongchup Imphal Sagol Tongba High School Imphal West ka ani shuba match tana Career Residential Academy Thawal amadi Jiri Public School Jiribam anina lamba taunargani Under 17 Girls State Inter-School JN Hockey Tournament ngasidagi Kumalampak Hockey Stadium da haukre tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match ta Nongchup Imphal Sagol Tongba High School Imphal West na Jai Hind High School Matripukri Imphal East pu yamna lakchana Panjil Nipan Sinoda maithiba pikibani Nongchup Imphal Sagol Tongba High School Imphal West ki Panjil Singh adu Rosina Panjil ani Lanchenbi Silaima Sonia Lalhaibi Puspa amadi Sophia na Panjil amamam chanbangamki Directorate of Youth Affairs and Sports Manipur na senior pangthokliba tournament asida team ahum na saruk yari hayeng Nongchup Imphal Sagol Tongba High School Imphal West amadi Career Residential Academy Charangpa Thawal anina lamba taunaragani Boxer Laisram Devendra Asian Boxing Championship ki semi-final da Mighty Haurenga si Bangkok ta sanakiba KG Nipumapan ki semi-final da Manipur ki haukiba boxer asibu Uzbekistan ki top seeded Hashan Boy Dusmatov na point ani amada Mighty ba pirong kibani ngasi ki semi-final bout asida boxer ani makna manamana haizaba technique kaya seasonaduna match asibu mai pakna ba akan ba mong da lamba taunaki Iramdam asigi miyam na asayam na chawna thamliba Laisram Devendra na pangthokliba championship asida bronze medal fanglakhiba asina October thada Doha da pangthokadaba 2016 Rio Olympics ki ahanba qualifying oriba World Boxing Championship ta saruk yargani Arabi the bulletin asigi headlines sa muhanna mayam da thamsage
ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯋꯥꯀꯟ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ जुलाई की तांग मापनदगी गवर्नमेंट लॉन्चनगिबा स्कूल अमदी कॉलेज सिंह असिदगी महौसागुम थोंग हांगदुना लाइरिक तंबा हौख्रे अमसुंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ngasi mahiroi singa wari sanakre senapati dagi manipur gi mahiroi amana karamna afaba luchingba ama oiba ngamgadagi haina hangkhre